Bakit? Permiti hangover ko bakit? Nagsakit ti ulo. Agbarta-barta ka tapos tagtanga na hangover ka? Permiti ut-uti ulo bakit kaslak nga matalimu daw? Awan ayat ti agas dita nga mabalin nga tumarak tapos maikat na yung sakit ti ulo. Ay na agbarta-barta ka agin lastog ka tapos tagtanga kwa agrekla-reklamo ka ti sakit ti ulom. Ang kapakit di agbarta. Ay! Ay nadagi nabati nga arak tayo suti pang agas ko kanyam. Itog kanto pa dita. Bakit? Sigurado ka ba nga ti agas ti hangover? Maikat ka dati sakit ti ulo ko dita. Malaro natin rayuma kung bakit. Dahil tanti ibagbagakat. No napang ka makainom kasla kala estranghero agin lalastog ka nga kaslala danom de arak ngayon inuman ngayon igupam. Ay na namin anong imbaga si doktor nga bawal ti arak kanyam ta kumaro ta sakam. Aray ko. Bakit? Wala ayatin na idulin mo nga agas dita. Dahil ta gungunam, sige pay, arak pay. Pero may nagusto. Imbawal lang nga ro ti doktor nga aginom ka ti arak. Ta kumaro deta sakam, kat nagtulang ka mo, tanong agdanggan ti bagbaga ti doktor. Ay na, gungunam, sige pay. Inka pay aginom. Basit lang mo, tinainom ko sa ito, anak ba't unay nga nagpulutan di rabi. Tapos na agpulutan ka, amin nga dyan imbawal ti doktor nga kanam, inka mo tanan, ay na, no igupang di sabaw ti pinapaitan, Allah. Ay na, nakagrabe ka, tapos agreklamo ka tagtan nga nasakit ta sakam. Ay na, may kapita pang urat to pa, day tanga sakam. Maruam ka ta. Kaya bumat no tumarayak, idikit kaslak nga kabalyo. Ay, pero minay. Ang sakit bakal. Ay nanula ko matisaka kaslangipan nga no sumakat maikat putdak dayta sakam. Gungunan tangka makapag na nga pang makiinom-inom. Bakal. Wala yati maitid mo dita nga agas dito na sakak. Nya nga agas inibus mo si kwartam iti inom. Tata ibagam nga agas doktor ay naawanan. Noon niya ti nang pasakit dito sa kam, isumot lang ti agas na aguray, ay nadya nabatid to yung arak. Aray ko, bakit? O, deti pa, nini, gamam dayta. Bakit na tikas na dito? Inumag nga ron. Hangko imbaga nga inumam. Lokatam ta idigos mo, di ta rayumam, ta maikat dayta sakit ti rayumam. Digos ko, iti sakak. Bakit timigsan saan? Di ba? Kung naktomat no niya tiga po nga kinmaruan dito sa kami sumat lang ti agas na. Bakit? Kabil mo jayro paman dito itatisting ang tano napigsa ti kugtar na. Agibati ka ti idigos mo dita junior mo. Kauray kugta-kugtaran tak no rabbi